district. Ïakylliang berpura Ïakikot kislah. Hapdeng ke Tnad Textiles pat ke Dorbar Shnong Pahamsyiem kala urlong hinin kesengi ke Office District Agriculture Nongpoh Riboy District. Ka Jaka ke bedon dia ke jenghe ke ba iwei pon kat iwei san akar la Ïakylliang bat ke Dorbar Shnong Pahamsyiem na kebentar ke Jaka ke ba kamhe ke bedon kumba lai pon kendai akar ke ba yang benta kandai no jong ke Tnad. Haba ai jeng kren kum ukongsan Menteri ke Tnad Textile ba poleng do ulong ba kani ke jeng Ïakylliang galong umau mer. Kaban ai jeng mentoy om tang ya ke Dorbar Shnong Pahamsyiem henrei ke Tnad Textile kum jo. Ini benda dan apa kira sign saat ini adalah exchange dengan Dorbar. Pak kini kedai achievement kapag krauna nagbanda jong hi Dorbar Shnong Pahamsyiem jong hi Nongpoh constituency but yang hiu kung Department of Textiles. Terima kasih ban ya Hapdeng nak benar ini job.